Keluarga Patisi TV. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepit ya? Ya, di sebelah kiri Jus. Ya. Haikal. Ya. Khynnah Ngut Khynnah Skul gila Shah Tyllep, Shah Jingkhyllem ke Islamic School he Indonesia. Pada lais pa ngut ki kinho nyerap lawan poi hagen ke skul bense ki Khynnah ki besakut Shapo. Ki besakut Shapo ki Khynnah shirin rang suda ki bele benyishim benta haga jingduai ke bar penlong hako ho jago huzini Islamic School ke skul ke bala palat chis pasnam kepada Ïing Java province jong ke Indonesia. Hado benta ki bawa badai pej ke pentikna bagi dan langut ki Khynnah ki bayap bat kumachis pa ngut ki bemensau bat khambun ni ki bemensau ki de ki bemensau ni ki benta jong ka kli bagi baken ki Ïing jong ki. Ka National Disaster Management Agency kla pentip ba haduk menta kidang don sa Khynnah Ngut Khynnah ki besakut Shapo ba kidang yakun kumnu bense yaki. Ka Jingkhyllem jonggan ke skul kadai hakala singi uble ka kundai trikunai lur ara jar apusan. Ki kinhon nyarap ki barung hapo kla pentikna ba kidang rungut ki Khynnah ki bedang im ya ka ba kila yo banyakran bat ki hendikim la bat banse. Ki Khynnah ki besakut Shapo kadai ki ba hapadeng karta ka ba khat ar haduk khat prastam ba kadai ki besyong nadu class 7 haduk class 12. Ki Khynnah kin the ki penlong jingduai ha ko wei pat ka building ba marjan kilat imlut baro ba ki yo ban mi naga jaka ba ki don ka skul kadai ke batang armala hindole kin tiu shu sa armala hajrong klam yo jingtip satyani ki bor badai pej bat namar ka jingbam la kit shu ka nongrim ka banatrai kla penlong iya ka skul ban khalam. Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi ekstradisi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi langsung lanjut keluar. 86. Itu untuk alat penyangganya Wijaya saja. Sudah terpasang dengan Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is, if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.